Dish my mammy and Mamunina Kwaba Sompa 106.5 from so a branson. Sompa market to your pie, the Ghana today, Eba. Na Ghana today, near fat trending stories, a hoodwo, and Yama, Edia him, and Sama Edia him, Nadia Dincheche, Ewa Ghana Habebia website, online portals, social media platforms, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, na Fagana Hunko dia, ye bedi hunkomo, etidia na Ghana foka, edi nkomo no mudie, eno ne yefa na Ghana today, edi na ekoso wo Ghana ha, edi kwasa wo ye oblivion, efa issues ha ekoso wo Ghana ha sa wo die, wunimu na wosi ya hip hop fufuro, na nda wosi say, wosi mampanyire nya 120 days, eno so eba da bay, na wosi and the Chief Justice there na ya no. What Ghana ha? Who names the Chief Justice? Ya suspended no. What Ghana ha? Who names a mampani ba when you 120 days abeka say one man who score. I said the wanya. Et what Ghana ha? Who names say and Kwofie demonstration last week. Edit Supreme Court. A friend say a friend ya mami tokonu. Any Supreme Court sittings who do a course until say mami tokonu and Kwofie demonstration say independence of the judiciary. Ama kotobi kurasim ama minority leader say yabono and also yabono no also retaliate and say ye hu no kure wom police force wo investigate enti wo Ghana ha wonim enemy so te Ghana today e say anopa bia every nonso apa ho sema aduanan 740 ekosi 7 640 ekosi 740 simple 640 ekosi 740 ene obeti yenka na yene wo adi nkomo na bibia aye kama eti eno ne ye friend Ghana today ye fa ba bia we ye friend newspaper review newspapers ne ka ho wo me ye subsection ba sa wo pesa wo share circle no a we no newspaper review ne subset of Ghana today amo ye mathematics no e wo school no say wo ye circular and setter wonim say ye wo subset e wo ho enti mo kai set no mu wie mu be ye ne kanka won quadratic equation ni ade no say mo kai mathematics no ene ayi ni nyina systematic equation ni nyina one wo ho a mu ye bia integration ende mo ba soro kakra no e be ye ni nyina no ni nyina ka ho enti ni nyina no nya ba pe na say Ghana today sabre ya nso ena say wo birthday bia say wo dofo bi di ne birthday a na wako Facebook Sompa 106.5 FM Accra na wo de akwakoto ho ne kenka mo birthday wishes no eti say wo mama bi di ne birthday wo papa bi di ne birthday wo wofa bi di ne birthday yenim sade enkran ha birthday ho asem hia mo eti Sompa ye de abata Ghana today ho efse yenim sa Accra ha de Greater Accra birthday celebration ehia mo papa eti enso so ye de abata Ghana today no ho we ye time anopa bia say wo baby or wo school or di ne birthday ne message na wo de afa eno ye kenkan wo Facebook live emre bi beso obetua sika ansa na ya kama wo sa abre ye free de na wa ba Sompa 106.5 FM Accra na wo de wo birthday wishes no na wo de aba eto baba me mo akwa aba ya anti Akosua na bibia boko de kupon adumo eno wo bo Sompa t-shirt ne fata wo say se wa hu Sompa ankasa na bibia ye fe bibia ye fe bibia ye fe t-shirt no so afi fe ene fata wo pa fe pa Inti abena memo akwaba ya anti seba ka cho say ye wo obena danti ebena da bi yese say wo ye fasting wo ye mama shase masha aya me yan 6 to 12 ye me be peduane enti wutimi ye 6 to 6 no anse ye important ana what is me hwa ni me twa hwe no obi aka say utwa nso me ntwa enti no Ntimi ye ni 6 to 12. What the adwuma ne excuse? Obetimi aye. Adwuma ne so yi. Demanding. Ehia energy. Na dia ye. Etu ni pedua no, energy na ewo mu no. Sa wa ma na aduane e wontimi ntina wo 6 to 6. Obago. That's to say 12 6 to 12. It's not necessary 6 to 12 there. Akola ketu akora betimi aye. Oba akora betimi asara no pa no na mo anu oni di ya 12 say, "Hey, ama na amedidi."
enti banti uni bibi meti okwa se wo sorry na wo ya wadwen se wo ya fast na ene obetimi anante ho saa tre kora bebo nkai se kom ai na mom na de se wadwen se wo ya fast na ho na wo te kom no ai eno so na chese fasting ye powerful if se wo te kom no na chese work it is working wo agye aduane kora ai na chese it is working ena wo ti so ye brada nya hagea ti wuntimi nkasa temptation so atiase ebna da nya hagea ti wuntimi nkasa temptation ti adwoda wo ma hagea na brada wodi wafu ato ho 6 to 6 wodi wafu ato ama adachi na de ato ama 6 to 6 de wobetimi try she na mom say we na ntimi am say we no am collapse am to me so we no am wodi ntimi a me pa cho secure sanitary parts say obapa ema de ka secure ho asem kakra che we say ema de edrubu sume na say wonya nu menopause de a wo ya da ya ebeba ntino ebasa secure on say anti secure sanitary pad wa hu wo mo yakoto foforo ma bensuo mu enso no said ye wonom ene matia na mo product no etie no secure sanitary pad asema mi ken oba bia bosume beso a wo bekọ afikyire oba bia bosume beso na be hu ade kokoye anim no emfa ba bia na nkoto bibia emfa nkọhye ho keke pad bi wo ho no mu a wo bebo awie no na ensema agu ho afi na wo sanso akwakonya yade foforo kora ewa rashes ni infections ni ewa chire by secure sanitary pad said ye de ubi so kire ye hu ye no wanom awo na taban no etimi steke o ataban no say obi tuo no asa no ma wo tuo etere etie fa ba bia no leakage enko shifting kwanchen men ko pemfa ho very comfortable omo pel cotton bi telmu na sa pel ko bi na e ma mi o say etarimu pel cotton na etarimu no eti say u chapo kokko no a de eba nyina say ye heavy say ye light no na anome no na ene te say gel abobo no ntoa eti wo hu kura say enye de absorb no kama na absorbency rate no was soro pa eti enye de ase wa na ma wo tisa ase ba bia ye ase wo nya good da bia tisa won say ye was sanitary pad bi wo ha wo ba na ase ade no say ye heavy na ase light no wo tise bibi kan ase ensuo nyunu ase nyunu bi ya kan but secure sanitary pad de wo hu kura wo ase wo ho na ye dry so ase wo ho no secure sanitary pad ase wo ho no aye dry eso so na wonam heavy flow mu eso na ho na ye dry kama enam sa pe cotton na tare mu no a enu me na ye ne tese wonti ase ade eso so ade na chinchim no na ase a chenchene me fa a chenchene no etumo sa wona mo na ho na ye dry enti wo enti se wan ru fie mpo a wo kodwane e wo ba no kwa hu se wabunsa fine pa fine secure sanitary pad fine on say said ye de na wo chire mu chire ya ye so bi hwe ye no aboa because on say pad bi ho anti wo be wisu na say wo be bo na no pa e de abo adwuma e bi ho bo be 2 ana say 3 wo be kwa hwe na ase wa hem ha say no say kwana se show kra ena we no so ano nya shi bebre eye kama pa boko na meka enti wo be say wo feel secured now what you say my secured and na a secure sanitary pad what you say no insecurity no insecurity no insecurity you are secured na oko nim na endpoint homeopathy clinic nso Dr. Duboate homeopathy endpoint homeopathy clinic Dr. Duboate one dey see prostate unze na mema aba yesi mema no kwa nya sa yare no enye ma yare e ma bi yare ni dane eno kura wo kwa we eni dane na ha wo ne ade akọ endpoint homeopathy na wo your ba prostate ko ne ko ma yen streaming bema na yen hu ne ntem se de be ya e ma ye cancerous on say a mema no omo wo prostate dada omo dada but say enlarge na enlarge na say be ha no na say yale do enne ho no so yare ba ho a wa ma ne hu no na chese wa fe ya ni be ma wo te penten kwa wo ko nyina eno ho eno na enti wo te penten kwa wo ko nyina ene ho enti no se wo ko endpoint homeopathy na ye hwe won tentem na de mempe kura ye sa premature ejaculation no a wo se wo no oba etu kwan firi kuma se na mabankran na wanu kononwo wo se mesi oba ne se wo si sei
because ya kwantu ne mu wa ye free kuma say bakra odu konongu ucha kuma ejo so kwan beduru konongu 1 ape wosi mesi wosi awokwa he ya ma okwa ma wunsi debi etiko endpoint homeopathy clinic ye nyina na ye bankran ese se beduru pepe eni kwan se obiduru bijabi sa wo fo aso se obeduru ajabi aba akutimi bo ba ko aso mai etie ma bi nru nya bi wobra endpoint homeopathy clinic wo ho it is the word premature ejaculation kura ye mpabi ate etiko na Dr. Dubuaten ne kwa bataya miensa Spinters Road baby e fro shell signboard e bia bidin enya filling station udru na ubusa endpoint akoda akora be kirewo e na henema kokoben Kumasi oben Angel Educational Complex no na tema community 22 your friend ko wana so hotel no so ben no e different endpoint Dr. Dubuaten wo friend na no pe obefa 0244867068 024486 7068 0244867068 and 0274234321 0274234321 now with them Hajia special Katrina na fe yemfa birthday greetings no ne trending stories in mra enti abusia se enei udi birthday ana wato party o wade ana dwumadie bia wo ye bia ye ma ye buffet papa ma wo ana se wa wo wadwumam wo paduane adi afili ama ho atɔ we wase didi se fie esan se haji ade ne sa no ebo pa wo paduane bi ti se fufuo ene nkwan bia ebi wo ho afa banku ni tilapia banku ene okro stew papa bi banku ene abekwan ti se de de wo de ba ye prakasa sanso ajimu prakasa ajimu wo se haji aduane no abake Adepa woye ne te se de obi wo fie na wo ye aduane enti da kwa me ka kire ma na cooperative no se bi adwuma nti wo ye pizza wo de ko hu hagea na yenye stew bi ma wo yenye nkwan bi ma wo ebunabunu nie wurawura nkwan nie abenkwan nie enkate kwan nie la aponche krakra nie na yaye tomato stew ha cabbage stew ha na yaye wena de na akohyehyem na yaye jollof na yaye fried rice ne de akosi na de sisi ho eti unya bedru fia wo fa we no afa we no afa we na yaye fine ena me kra de wo hagea ho delivery no mani je ho fi say because abaka say na wotie na nka was be unexpectedly now I order hagea na wo ho na obi bo yes delivery guy bi hwehwe was mensuma obi a o da bi husband say yemfa hagea wo achi emro anase yemfa hagea jollof emro anase yemfa hagea fufuo anase preference anase tozafi yemfa mrew na wa anopche say awia no minim say de wotim besi aye wo de enti awarefo na maware aye cake no mo amaware anyinya no mun kenyan no wabra mo de hagea aduane no surprise modofo wukunu anase wo yire imagine wukunu wadwumam woye busy on wo kono oba afi wo san ne refi ne ho say odidi won tie say delivery guy be free hagea special local foods show afi wo koya me pa cho adai wo wife say me fa hagea fufuo ni abankwan me fa mra wawie yi ne didi jojo ho wo was be man to na ne timo ye ne de enti ene mama delivery guy ne wonye busy wo bra mo frɛ fo mo number ne to dwama me 0246 359-921 0246 359-921 and 0534 484 392 0535 484 392 hagea manono enti ne ene ye fia da yi a ye be ko weekends ni say no we surprise will be eno ano no surprise will be why na wo so faje o 3 point e wo ho afa Facebook nso wo ho afa TikTok Instagram ni nyina eye hagea special local foods hagea special local foods medase eto papa de obokrata no de na aba wo ho na ma me trending storm nim se popo de no trend pa na yemia bi e fa na kire Kwame Emmanuel em se wo share live on Facebook Facebook wo share no Sompa 106.5 FM akra wo say I can't stop watching Sompa. Was it me Sompa na me data nyina asa. Oh. Na fe me se asakra ne me SMS mu.
me send mo message it to me say che Kwame Emmanuel yeda wase se wagye Sompa atum mo bie mu pu ha na ya mo ya so nte pese ma mo shout out it is a bia we do shop bi filling station bi na we bie Sompa 106.5 FM pu ha ye asutire yes Zion Enterprise ewo dome he ya yes da bia we bie mu pu ha ewo dome it mo bie mu pu ha no eya moma ya so nte yes se we do agboba ena alaji empotemo ho nyina yes jai so utuom yes be hye said o mesia so sompam enya asam ketwa Madina Kantamanto ofanko barrier achimota ekona chesenkran ha de yesente no age baabi anti baabi abedru obi abie sompam pu ha no na wama yaso ate wama yaso te a yebema nipa no shout out say yenso yeda na sinti abake for trending stories ema ya no pay anti we de mensa na menye birthday ebe na chi for trending stories nisbra anti na ne yebo wura mu awantintan fidi ahodo so a ensem a edi adencheche pa eye Leo Pope the 14th edi no waba no any afa baabi esan say one say one any first American indigenous one waba Pope ebi American ni bi anya bi da enti wonu na di kan enti no Trump ani age pa na ni beje na ni di age na no kasa gina wasresa na mse ache se we di ahe onen be da ko and I will say Pope nsu obi a or a very powerful figure or a influential figure or kasa echo throughout the world say Pope kasa echo Vatican kasa echo throughout the world echo baabia it will be bia ye this position e be ma wo no na a privilege kase pa na wanya if you say ma wo be a very powerful and influential person wo kasa de wo be ka bia wo do South America wa I'm telling you said the Roma ya safo no ejina na now so ewo South America Mexico Cuba any sam potem ho no womo de oma sori ya Roma ya safo no oma so Ecuador eni adimu nyina Colombia South America sa wo pe continental Roma ya safo jina na nan so pa ye South America ho nso nya popu nya kasa pe eno no mo befa ne kasa ya so we nyame ma wo mo we nyame ma wo nti obi a obenya sa position wo power wo influence o kasa no edimu yesi popa kan we na wiase nyina e ka na se ekura ye won kran ha na e was Sompa 106.5 FM popo asem ye di akira ewisie tuntum ba ye kan e na wisie fitan so ba ye kan edi popo no nasem kan Pope Francis wu ye yanka ewiase nyina eyi aman panifo popo ba ba bia enya asem ketwa na ho nyina da na butu eti sanda TNT enye nwanwa se Donald Trump na ni age efise a very powerful figure awogina ho ema America man mo enti no ba ko so asese anti baabia efa baabia eye owura Randy Abe okay ho essence Ghana Kokobod almost see you se na one mo kekan bi se okọ baabi o si na se wa hya ase ne akuafo ni hyiahia ene omukọ a se bia wu kokofuo mu a na ya bebo apata na wani akuafo na kasa afa kokọ adwuma no ho one mo kire mu se wokọ a akonya da kam na mfana konya no anya dai akonya da kam no de nantie na mfana konya na woni se mampani dada na do dan kwaku fodo na onzo na konya wo entiwe wa moka Kwokobod fo se won fa akonya bia mfiri nkran enko ba bia da no wa mampani dada ejina na meka se his excellency na do dan kwaku fodo ebra woti adwamu no ko ba bia na konya na tesa ahemfo akonya me kai say ye wa fi dada mu no oba obonse akonya ne si wo ba obe interview ho e de akonya ne si wo no atena so okokuma se no atena ho etu ono de baby obeduru bia na konya eso no no wonam entino omusi brandi abesi won fa akonya nko ba bia e na Kwokobod fo na kasa nso di adanse na nipa o me ya hu asem ne pa Dennis Miracles Aboagye okay e no ba montene be ka se Randy Abe kwa akonya da kam okay entino Kwokobod fo se wanyo mampani dada Akufuado no de akonya to kam akoye farmers engagement wa fuom okay enti wadom so trend pa e social media no so na ensamtwerani a wono so wodi ni djuma e wo wuntumi wono so na kasa yi na wose
said the Omampani da na be the Dr. Hajj Mamudu Baumia and Kwofie bi did na chia sankofo no ahwe no anyi wo mu nyina afiri na chia 2028 party don't forget it. Oh okay. Enti woman na ni na hosa aboa. Na say aboa bi beka wo na ofra wontoma. Obi be say obi na ofra ntoma. Ofra ntoma. Enti no se Kwofie bi edi na chi. And thank you to Anokra. Awoguso. Eno akra ye ne oguso pa. Eno ye ne Reverend Dr. Intim Fojo. Ekasa I was Sompa hot bite ekasa eboso. Ma o kire na dwene. Wia no kra ne ne kasai. Emenumre ne etwa voice de kra bo nti meta ebra ye friend no no say Dr. Mahmoud Baumi ekasa. Na o thank you to. It thank you to no man jai omuguso ye pa. Tiani oguso a wakwa no so wo hwe nkofo bi ka ho a. Omo bata ne ho. Aha. Wobema nani ada ho wo oma nani na ho yie anyesa 2028 na wo peso wo ba no so wontumi emma ena opia mu wasante mantam nso a DVLA adwumaku a ewo ho ena empanifo omo wa NDC amanyoku mu wo mu protest against wo mu ni nyina ne se wo mu se DVLA pani a wono owo asante emantam ho no enkabe ya enka wo mu nsesa no eno so trend pa ewo media ne so a enya asam ketewa na ba konso eno so trend pa National Peace Council for edie na wo mu se wonom ene interior ministry no build said ye beya wo mu nyina betumi aye office kese baako ede abom eno so pie mu social media no so trend ana akwada yi die sedas school ni ya etuo yi ane wono so de ne trend pa visas ne ya set tre ono de baako ena wo caregivers ana caretakers mienu omo nyina nso anya visa eti wo ko mo na ombehwe no na didie mu ne bibia ena yewra Ibrahim Mahama nso plane ticket medical cares wafa ne nyina eti se bibia ye ready nti no ase de na tena plane mu na de ne ko na mesi wiase sa wiase we aye wo mu yi sa wiase aye wo mu yi se wato wura nchem wo pain eti mi be ye wo blessing. Akwada was secondary school no onim say 2025 na wo UK even though ade na eto no enya de papa wo hie ni bi ba wo mo brasem ye obi asem hie ni bi ba eti abra etuo ne koka nani no na busuafo kora ni kapre ebusuafo de da ma tu sere ekọ wi ase nani ya powder ikoka e ase na efrei eno na Ibrahim Mahama ba mu ena ya according to honorable Okujeto Ablakwa no asenso boache bantima mrahye bedwani na frɛ no ena obo na mane se akoda bia ni sei ena oso no so frɛ Ghana by name senior United Kingdom Ghana High Commissioner to UK ena no so ni consular no wo mo didi nkomo ekobi ya so mo so fo mo mra UK ne me hwe nani no na ne yeso oduru ho na UK ne hwe ni wi a se ne no atro na desua so wo se we de Ghana High Commission to the UK where the wonya wie pene ne wato school so ho preko because they say ne nuanom no ana ne colleagues no wo mo kɔ eja no because of nani no otimi nko school eti ekura ne de kan no pa boy ye bone se ne ho beto no kan ne ho beto ne kan eti se ne ho to no wie a na afei no wogina ne nan so ne hu se nani na ye kama eti ye de wo gidie se UK no akwa nani ne nsei there is something about abrofo ye pe omo ntwen ma de nsei omo de anida so wo ba bi enti enwanwa se abayo a ade se ekoka nani awrahu sem wo enti se na ekowi ase no ba bi akopie enti nani ne ye pe nani ne ye yie na yie die bi frɛ kire ba ye nyina ye pe ye pre so nani ne ye yie na yie die bi efrɛ kire ba yebe se bia ono ne caregivers mienu yi na afei o makwa konya krata se ne montena he ya na ne wonko school ha na mo hwede na didie mu ne bibia ye possible eno kura anya adwuma no sa be pie Ghana kura no a Ibrahim Mahama no a woso na sene no obeye bibi enti ono so ne de ba bia kofa ye no eno so afa yie ena make se obi ani apaya wanyam wo bia o ewiase we ya na mwi de aso a ewia wo kai se mre bi abrantie bi mampani da nanado abreso abrantie bi hu ade ayere sika de bae ama president efre no taxi driver bi no awo hu obi ama ye toka nipa toka ma mefie nyina afiri mu bae anya sam ketwa taxi driver no bi jane niema woni ken
and what they call FM station. And ye can president the neighbor Jubilee House, and ye bechiano, when ya car fufro, a bit fee, I fed the corporate organizations, obia. Now no so I could be secondary school. School or Konya pass be our finest can yes at 22 something. And also I could have Mr. School for when you talk about Abaswa say 20 Ganos say and go 40 ya na corporate world. Almost that's away of what the cooperative for, and nobody on who Jim will call more money donation for crazy and no so. And the idea will be by ye. I want yen shrimp free mono. Will be ye. Now I ain't 18 years will be an in the tea or be an in the tea or be an in the tea. It is a once will be a baby a man could be debbie. Will be she we a boardam. Will be a she we was in the tea money dear Juma or the university was in the crown of money energy. Enti o memfa ho when mo ye bi misimi ko ye bi share obi ekoye premarital sex onya HIV AIDS obi aye hookups wada so te ho a ya be ware no ma no ko ama obi ono no oko breaking the virginity ba ko pe no onya HIV AIDS oko breaking the virginity ba ko pe e no onya HIV AIDS wo bi aye prostitution aye hookups aye niema aye abortion and na wo ntafo enti menka se ai asmesi emi su bi koye bi me pa cha wo bi ane ne ti o obi ane sunsun edi na chie obi ane ne hyebra wo de baaye di obi be ya fa ne ho adi na obi nyem fa ne ho ni obi ko wi ade first day ko wi ade ye che ne si na buokun no obi awi ade aba repent aba ye sofo obi awi ade abokro no amene wa repent ye ko confession ewrade fa me bone cheme amene wa be ye obe ye sofo a wo ye nyame adwuma obi kokro no ba ko ye si na bo ye kuno emfa ho nkototo obi efise de edi obi echi no ana obi ne star wo de ba na nya wo star de obi be ya fa ne ho adie na obi nya mfa ne ho ni obi ka chem se sister Akosua abortion ba ko pe na me ye enu anu no besi ne ma wo da obi aye be obi so sister Akosua ma abortion me kan a ma ye 12 enso wawo ma wo no kra wo se wo bre wa kwa family planning ama wo da so wa kwa family planning emfa ho nkototo obi o ehu emfa ho enkototo obi woni wonya me nantie na de obekira wo se ye ne ye ba me nkoka se Akosua gu ye we dabi obi ane ne star egu ne ti so baby obi kwa wo se ye no obi kwa wo ye baby obi kwa a wo se ye no obi kwa wo ye Joseph yade ne koto prison wona kwa wiase obeye prime minister obi ada prison awu ada Joseph wankwa nkoto nkrofo wo prison ho nkrofo pi you want to say I be prime minister we ko interpret a dream e kwa wiase no obeye prime minister eti ebesre akwadai nani ena etuo ekokan ye obi nani ne mienu nyina pro ama wawu ono ne de no osikani millionaire Ibrahim abetam no say yamfa nko wanya UK visa ama UK ambassador to Ghana wona aginem ama nanya visa semiensa ye de one ama no ye de mienu ama de caretakers mienu so omonko hwe no eti woda ho no na dua ne die ne bibia ne ntade hyem wo mo ne behwe no eti de ye kan say dwene wo ho ena me kan wo bia hyewi abodama sai wo bia hyewi etimi so wose na ma ne timi wotimi ehunade abaye professor ama otewa na dwene dam fan de say wo bi ne eyi obi ena de eyi obi ne ese wo bi eti wo ya na wagye no ho na wo ne wunyame anante na wo de wonam asisi yenti ye mpa ba ye bone say siuzi ne ho beto no no beba na inhira bebre ebe fire chire e de aba obi hu ade wo kan mu ode kopie mampanyina nim eme ye bona ba so eme ye toto ka se che no obi hu bebre aye papa bebre ye nte da ya nte kora wo ne wunyame nam obi ante woni wunyame enante obi free station because station bi ko hye obi free station because station bi ko diye te say Akosua Aboagye so atase enti memfa ho ntoto me obi be free station bi no wayiram obi free station bi afa no ye kase te say Akosua Aboagye enti sanatie enti menka so ebi Akosua kwantimi so me koda bi me grace da me so no bi enye bi na dawo so aduma da me so nya bi na dawo so obi aye radio 15 years or retirement my radio 25 years me da so ginem o kasa me no nya pe
obi aye radio adwuma 10 years ye ntene nka biem ma ye radio adwuma 25 years after afa no ma she radio adwuma say me ne wo shabra nyepe debi eti diwulem na obi so ni diem sa me na nyame nam ena me de me nyame aka kire me eti wo so no nyame nante na ne nyame nkasa eti bia menkasa obi akosua ko ezi mi nsume ko ebi a wo ko a wo be hye anase obi ko hye nti menkasa akosua be hye akosua on ti me hye wa eti se bia e someone wasi mo ise edua esie subonten ho me mahahan erem what that dabi mahahan hye me so aba season bia e ya dom ene ehumobro eti me grace ne ehumobro ekuta me nya bia bi ne kuta wo dabi eti na make di obi ya wo sey na obi ya oyeyie eti hwe ne di ulem na fo na mo tuo esisi yie na aboawo ama bibia koso nti se de ya no pa bi de mamo ne de mamo abaka fa da obokrata no ebra me fa da obokrata no hyase the insight da obokrata no na me di frase na me hu empanifo a wo mo achem ehwom na wo mo etwahia wo ha ya wo mo konti hene etua wo mo anu anyanya egu ni komu yi na one mo bo mampani his excellency John Dramani Mahama Abaso the insight the obokrata ni mo say o mampani ni first 120 days yi wo mo hu de wo mo nya no wo mo se wo mo tru ni na ye yi a nkombe tru ni papa wo mo se o mampani ye nya odeni uye bueyi the inside the obokrata no a capture ewo ahano mo eseyi a yenso yadane akire de amawo na we so one abo amane a wo mo kire o mampani se we de o mo sere na da ani die mo a se de NDC amanyokuo be se nipa be se edu emiensa bi a wo mo ehu okodi nsenseme ewo abatwo ni mo no ase de sese wo mo nte ho nsem bi enti won hwe no ntwa wani emfa emehwe wo mo en eno so mo nsem Ghana Port and Harbour Authority Commissions one da hakakraka na we no mo se 15 brand new trucks a wo mo ede akwa ye free tema port wa eno so eba beboa na ye hand over ede amampanifo fe e the inside the obokrata mu amada ne echi ede amam obaba ma memfa the obokrata we ma memfa daily guide mra ne mo ne tewte ye bre no aso na esere be obetimi di mienu bi akaka ho amaye na wo chem sa rehusem bi asi daily guide katafeto so nsia abayo bi ekohu no no wawu eda abandoned vehicle bi mu e wo so ame market e wo Ashanti region e ya rehusem pa we so a 6-year old girl found dead in vehicle and as access worker na ye kan ho asem patients Gideon Gold no won se Sompa kase boy kan ho asem ya che no otentam Nigeria maiwa ne ba na wa be hye omu de omu prostitution mu ye so bedura se bio wakosua so nwini no wayi nwini no no otu mowre se wonnim na se wankoye hookups ne prostitution na wo bebodam eti no wa hye wo mo wonyim a na wono aye abortion eti wode nkoda ne afane ma emu ya ama maiwa bebre won na da he ahwe nanim wo ma bonsima yusu de ewiase obi wa omanya me yusu no ba patience Gideon Gold de na wa ye vessel in the hands of the enemy wa ma bonsima yusu no and the de ni ti wan ni ti gold be and ti ho nipa boni ni sei won se nipa na mo no wo betimi amanyame afa so ye nhira ma obi we wa be ye no me amankwada bebre na ka wodi nkwada yi be na ka wo bo ma ma gina ho na so but ko wi ase tutu bra e na wo do mbe boy sabre ya che 29 years ye se emfa ntum Nani a daily statement do obokrata no so eda manima no pay na se de mpanifo bo amane mi hu eye wejaba we mra hye bedwani eda anim ha no na we no wo kire mu sei eniema MPP amanyokuo no eye enyina ene se wo mo de se de mpanifo eye first 120 days yo mampani kase why ade MPP amanyokuo so mo de mo hu negative nko am no so mu nsam ewa anim ha no me sei ya na mpanifo so bo amane se ma me get daraba sabato kuno na suspension we eye CLA and a one excellent penny for so one mumla no mumeshe mu yie said ye be ya kwan paso a CJ ni remove an ho suspension no etieno one so ehune pumase bre papa daily statement e de odebai na me the daily graphic do bokrata ne baka le kasafo no wo ma American Pope eno na wo so abo ho dawro eno ode mama Elizabeth Ofosu ejare oye Minister of Trade and Agribusiness and Industry ode ni mfonyina baha Kester Abraham Kranche atrophy Kwofie de abase aban so oba be hye na bibia ye gyede ye anfe
fair trade no yetimi etu ase kura se bia standard bia sese wugina so de adwuma shops akodo no wanya ne saa edi kwan se bia wo ye kuani a wo ye wei wo ye Nigeria ne wudi dwa wa ha omo de omo ho awurawura mu no omo be hwe na omo tu ni nyina se a ene omo de aba daily graphic asa de aba se NPP amonyo ko 120 days emo mampani His Excellency John Dramani Mahama omo bu ho akontabu omo buo ene se mampani ni kese enkoyie kura omo according to NPP no report omo de aba no enkoyie na finance minister say cities appreciation not a 9-day wonder omo kase city na ho de na ekofom no na we de ebetwam o say Dr. Atoforsen o say dabi monkama koma ntum yem city ni beba fom ama level ebeduru no wa ha mo bebo mo nsema ma aban eti mo nkase bia aban bia aba foforo asa na tie o say dabi we de enye 9-day wonder ebekoso a we eye daily graphic do boka fa ba ko bi brana yema etiefo mrem na ne daily gist dia wade eba ye mihu owura kwabena adubu ahe wono ne kan pani ana orhwe NSB no eso na sede ni sika sam ho sensam no ekoye no wase 8.3 million Ghana cedis no eno no wade total case ema opposition panifo say o ma se o mo opposition no wade ma wo mo panifo frese yenya hwehwemu yi opani we spy chief pani kase bako eno no so kasa wo chire mu sa 8.3 million Ghana cedis no wanam ehwehwemu bio na Bank of Ghana eye owura Johnson Pundit Asiama eno wabo mampanini dada na bedi eche Dr. Alhaji Mamudu Baumia wabo na baso yi efa eye sidi no sede sidi no ejina no waso opani ne sa eka ho niam adugugu akwam yi enti ena sese yama sidi no so ejina ye ni minority ena omo sanso ba mane wa ha sei wo mo se Mahama ne first 120-day contract no wo say a cosmetic and betrayal and also na o ma capture no wase here daily gist the obokrata na dia ba we are in lines here the adwuma ne 0260196064 Ghana Today enye online portals social media platforms so monkwa na kire omadwene yeye won so ye Ghana ni wadwen kire ne yeje wo Sompa 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 na yafa afrefo de odi kan aba yemfa no hello. Good morning, Sagoja. Good morning. Me pacha from San Afrefri here. Yeah, from Kwofie me ka 37. Na say Sompa 37. Me pacha. Sagoja we dey mamenta na mentia watifo. Na we dey mense ene me blaba ko na woda. Okay. Ya me pa solo or the work ya pem passing designer. Me say Nyankopon o man kwatenteni ahode eni sika. Amen. So we be a obi anya mensa. Sagoja na menka say o man penin 120 days. 120 days for Dumso. 120 days for using for Makuma 36,000 a day. 120 days for Galamse and Negalamse. And you west to 120 days for container almost 1,000 something. Ayila. 120 days for cocaine, money laundering, amemo. Not all but now one back now better Ghana for any day. Yet you are Ghana for Papa now bano, Papa now bano, Papa no ban, no, and bano. Why was the two question? What up? Amako, and the president, Mamma, will be there. Yet you can't, you know. I've never found a one and my Dr. Baumian and the year born ambassador, more Casamunipa women and over Dr. Baumian ambassador. In Sanka will be in Sanka Dr. Baumian Medasi. Medan Sebem na Facebook Live on so wait me the watching channel aba. Hello. Hello. Me ba to friend say. Where 5 p.m. Achim Akwatia. Na say Sompa Achim Akwatia. Ye mo akwaba. Yena. Yo, yentie won so Ghana Today dey wo e ka kire Ghana for. Me aba manintia o primpon o yedmo Sompa Chamaka. We. Me aba. Ye bebo Ibrahim mama baso. Wayati. Nangupo ishan. Beko iskani chi dia nangupo ishelu. Nemo me enka me to ama eshioma ahimfo say 120 days no me ben akotia. Then na mampeni aye wachi me shioma won say won ebo na paso. Na 120 days na shioma enfuto eku. 120 days na Ghana obi ehun bebi kwa ekwo no. Na won pe na cement bo ntimi nto. That day ntimi ntia. Nshio ya tutu. Kese niema bi pia nkoso 120 days.
yɛsrɛ mampanin bɔhyɛ ɔhyɛ campaign time no ɔntoto no nneɛma yie na nnipa ɛto abama no gyidi a wɔn nyɛ ne nsɛm a ɔkae no a ma ghanafoɔ to abama no sɛ wɔntoto no nneɛma yie na sei a na ɛbɛkɔ no a 4 years ɛndu deɛ ɛndu mpo na ɔno kasa wɔnisu mekɔ ma menkyerɛ ɔnabo ama sei former mp fa hyɛm akɔkyia mate medanse ha yɛ Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Bɛma na ne yɛfrɛ wo sɛn? But you tell me Ofata, Mr. Malambawi. We any Sompa Malambawi, yet you. Yeah. Now, the patrol, present when you're 120 days. Now, after forcing so, Minister of Friends, the finance, on say, she did perform. Now, on can say, Trump, say, Donald Trump, America president here, but the tax have to Namasua, your friend say, China, almost almost fiscal copium, or minimum copium. Amman will be a common free $1. Also, $1 no kasana e for America ho. It's a city na nyam ye city na e for da no. Do mo kasa mon kai as a kana as a before you had here. Uti amana ni a da na se ne kofom. Enye city na kofom ntimo kan ho ho. Omu ya jumapa pedasi. Mate menso medansi pi asuna baka ekire same share live from Atebubu Sompa na ye ono so dia wode ba ye no Elizabeth says so share live from Accra and yenu aba ko teacher constitution we am say ono so dia ba say first 120 days of JDM or say an NDC in office have been better or say eniama enkoye nothing good is happening in the country and prices of food items cement and other commodities continue to increase. Ghana is gradually sinking into a deep hole. It cleared the NDC's promises of a better Ghana have turned out to be empty rhetoric. Hello. Good morning. Good morning, me pache Froze. I can say me atamika say Abokobi. Yo, Abokobi Sompa atayen kwai. But they no pay kakra me kan say e do man panyina si oba 120 days no say enyama e ko nenim kakra kakra e nyina enya botre na e hwe de e ko. But the American say say dollars ne ba from me fan see the ba from na nyama ye ya won hwe say among phone to the moment at all, no memoir. Sometimes say, $dollars, no, you want to have a this torch as what to name the day in Chester, the Azanaphobia, and some payment, your mother from me in Hotoya. Let's have some provision store, we work on us and your mother boy at the own shame for 4 messenger, the dear level name, you want to an idea from the Abba. We can't defend Madame. Menso Medase, Massa Wood, Kumase Bantama, yeah, hello. Yeah, somebody. Me patron I Sompa Accra. O free na within the same. And then the Cobra County, the Cafe Cobina. Na say Sompa Kwabenya. Yetio Kwabena. Before I'm so many from na anyaba could ye. Na me petrol conform the city so $dollars. Oh, a debeni, a dem crama, mamma ne, not buying. Abang papa ni before the omania friendly no yes in the aka mumbo one papa mo ye was some papa you will be a timo Yedasi P Koswatie Yedasi 0260196064. Hello mommy me patcha fro say Okay, mommy. Say kaka apam. Unim ka apam mame. Say unse kusie de meja no efi. Apam foforo the way apam dada. Onu ya apam dada. Apam foforo mame. Me pacha we no ya apam dada. Eti apam dada. Anti apam dada mame. Unse kusie de meja ni fikasiem. Aha. Sese wa mananye. Ese wa ya nkona wa ya janka. Ai eti they say ni mame ni ho. Ne papa nso ni ho. Eti wakam. Ese say de kusie de meja no ho. Sese mabenya ba foforo mabawo foforo ye frɛ no. Me ba me fa na apam dada. Apam dada mame. Oba pa ne frɛ wo se na free. Me pacho ohimana na mami do kunyo. Yo, mami free. Sompa FM. Ohimana na mami do kun. Ai, baby, I free.
Accra Central. Anti Accra Central Sompa. Me pacho meet you. Accra Central Sompa. Aye. Oh, sister. Me pacho. Me how you know. Me how you know. Sister. Yeah. Yep. Teaching me. City for. Your mama. And then our pound for. Mama no more. Mama no more. No more straight. Na juma pana obi ya to ho no. Eno so aba na wo mu twa. Na nipa na wo mu di kan na wo mu ye adwuma no. Omo na wo mama wo mu nya na ho. Enti before ama wo mu nya na ho. Nti sa brain bi pese tre wo mu se. Omo ma wo mu nya na ho. Na wo mu nya omo nji hye wo mu nya ma nie. Wo mu ekon wo mu ban na mu. Na ade we de ye hu so mo si o mama dollar jina na we yesi ya me pa cho mo man nko efom because me fun last year na me ka me no me to banking high cedisa ye gi mo 2-3 times na say the body ka ho ye gi mo 2-3 times e ma ne ye and that banking 10 cedisa ni pa le no ko no e na body ba ko pe sesa 15 cedis 20 Ghana o pe bia okay, body ye papa ba okay, beti amount 20 Ghana. Enti no ye hu hwio. Lori say to no mti so tata. Emi say baby a wo fe no ni mo ne ko so ye fine so. Enyu mu wo fi Accra Central na wo ko ehia. U bebre wo ka ho saa. Me frɛ eno na ehia na nye sa nya wo mo ka we no. Omu ye hwe obi adwuma a wo ye to ho no. Eno ena nya wo mo te so aba no. Mate obapa. Mo mama ni enna ho. Na mo ye adwuma papa. Yo. Ma o mai no no mai ni hia mo. Mate. Na mo ba o mai no etu mpon o mai no nya faso de. Mate. So NPP company for. Sita. Ma o man ti ase ma me pa say o mo nya adwuma papa. No mo nya wo timi waka me no. Mo fa mo ho bone ntiche. E firi suro e be si ase. Mate, wa me dire say mate obapa ye time na so MPP for ate. Say wa futu a wo de ama wo mo. Ye mfa de otoso hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho frou say na free. Pacho me de Aboa, we Sompa kwashima. We Sompa kwashima ai. Ye nkwa ye boa. Okay. Ano pe de da wasene edwuma pa amoye. Even so echi afo nso. Na said now can o de o said the crown put me obi betie o radio. O said the crack. O said the crown obi to be betie o radio so said o dress obi say bless say obi e dey be reaction no obi copy obi na o say Akosua aju FCPSFM now to be feel baby award there I hear na ya do the crack because o de o said the crab anybody betie me said the crowd action domo okay, we come as so. My dollar now me say yes say about for my ye bo say me kai say NPP ba ba em no. Dollar na ti ba from sa. If you do baby na anyen se me afa ya sa ka say dollar na o ka so bet no. Ada ni went me anche no. Inti say ma ba ba em na nyoma no ye na say economic indicators for back aside. Mo say 6 months from the past 6 months no. And it's not enough. Internet are to buy for so only 6 months. There be. So only 6 months. Into it was in a mobile, no sitting there na mobile. Gold reserve, yeah, now about me, I got a gold for oil. Yes, I got one of Ghana, or move 30 tons. And after the one about the count. Now, one more day, one per number of mobile, no beer, 30 tons, and there was a neighbor near your buying phone, or my yes, you are buying. It's young as no more casa, no more casa, nay, it's in your maybe queer, now on mine years here, the year 10 years young. To say, nay, cement, ni boy, adding, but either ni boy, adding, dollar buffer to so no more walk on a postal. It's almost sumbosi. Mate Bemen, Akwashima, Sompa, Edamo say, hello. Good morning. Good morning, sir. Me patcho frozen and free. Patcho me free, a Jumako Cocoben. And I said, Jumako Cocoben Sompa. Na, what did they say? But I say, me patcho did they say?
If I told you Big Joe. Yo, Big Joe, yet you, Ghana 40. My father, when I was a man, I draw out my book of the next year's tuning. I'm over now. Mr. Mommy MPP, the MPP map, the MPP party. Within 120 days, dear, my bomb hammer basu. My bomb hammer basu. My bomb basu, the why I need the other will be them. The moment MPP for the Encanocre. Because if I had there or saying, should be a dollar could do it, should be a petrol could do it. You see, I'm taxing a taxi driver. Now, 71 Ghana cities and an MPP free. You see, 58 Ghana cities. But the cigar is a bottom. And all your friends will be the cigar, buying the cigar that should be bottom. It will my canoe could a police station executive. I MPP. It will be nice a man a coya, no man, and Coben, Kumian Castle, Adiana, a yes, and ya, in 10 women. Na yeye ni papa ni sema dodo mama twaso mate me dance pi memfa de waba hello Auntie Akosua beme na me pa che fro say Auntie Akosua na nakeni wanchi yo we de wanchi Sompa na yenkwai Auntie mama nchiao na memfa enchia so nko ma honorable bright esifi kumi incoming national affairs vice chairman edema MPP amanyuko afei so Chairman Alatuba when she constituency high, or Monitamu Pa with him when Namakai. Also, when she MPP constituency chairman, she best when she for brothers who are delegates Monkai, Amatuba, and Amontomano. I tell you, dollar na ever from no. Let's say Indiana DC for some Musu fan to a moment. Debit measures no mobile or Modia to Kwama. $1 ever from. Yen Global Challenger, you can't say UK, US in mine, or more than 2 from air coso. That trade war on money China for a mama be brave, you know, and $1 in ever from. And once again, Yabakai say, Ghana, Dr. Mahmoud Bomia, the policies you go and my it to good ye pass the back ye see this no. And I can you and I feel so mine, yes, that's your crown, or Mampani Mahama and this about almost that is almost spend this cabia or move this cabia or gamma shoe. Let's almost $1 crab for my Jakusha and no cook Jama, made one bag saying, Smith one bag in Jan 90 cities and no quite 1.5 Ghana cities. And a body better me and say a ton of barefoot cities. By it, better back, you turn 80 cities. In those back 5 cities, I can't do me and say, or more than 10 cities with them. And you never done a church and $1 number for my Muslim from Mamu. Mate Bemen, I made us say. No, because I say, who no Kremneka. Mate Medasi, Memfa di Ochatuana, Menkin Camo messages Hakano, was Facebook Sompa. Hello. Hello, me patch your froze and Afri free. Good morning, Obama. Good morning, Bamena. Nampacho ho ti say ni di kan. Nyame adome ho ye na wonso e. Na me ka se free kantamanto me diane e free fa. Yo, kantamanto Sompa yenko. Sompa kantamanto. Sompa kantamanto. Madam, nyankopon hira wate. O ma unyansa me agin se adbe mabo man Ghana de. Amen. Na makoma sem so a Jewula Mahama wa ya de almost 120 days. $1 ba for ma petrol so ba for wa ya de na petrol ba for me any dollar ba for minimum say dollar cost ra and o man ni mu ye din enema bo ye din na say dollar ba for le food so ba for na tell enema bo de dia e ye say no mo bon because so bia ye gan bia dollar e cost ra enema so e cost ro na 120 days a container zero you what they say MPP what from MPP no what from or no what professor contain and no free on and you said we security no and your papa security in your papa say the idea so once no what you will be your chap on thing about baby at the end free one more that's the one you to for pa is a 120 days free state is about so I was saying buy your baby na when you 2 months to come outside mom get registration fee. And only 120 days, 120 days. School feeding program. Or my penny could for them, not this certificate, and go for the body, or the other free stages, and those what bus say, and what can I almost time. Oh,
and only you know 20 days here from Obaso. Now many about Abeka and Batman is Mr. Wamisra. What are you in? I want to chat to William. Well, young people, you are not paying this for your mom, Sally. What be your police station? What's your police station agency? And I want to say, oh, why am this in Mama from Bolivia? Mama, your percentage there, Madam 50% why? Over 50%, Mate, Madam, yeah. Ghana today, now, was Sompa 106.5 FM. So, Ghana for Kasa, Ghana for Chewamajine. Now, your short stories are who with social media, and the Miami website, online portals, and at the Bokra Tarana, some of the Modia Abba. Margin check a cramod about Facebook, and me family, not tip of sports, no, Yenia Akosua Jewakwa the entrance. Nana Equia Mwabwate, Ablekuma Central. So the good morning ma Akosua Nshira they make an say may the happy Mother's Day mami ima asante Kaswa Newtown was wo nyame enhira pa na na akua mo aboate Ablekuma Central na de ebaye yenua baako anchi buosiako one day was obi man work and pay won fa nya adwuma na komede no ba obi man adwuma nye wo de abeto Sompa Facebook Sompa how ma be kase obi e ka da libre samu a wo ka se mahama ya de wo si mahama nya de no no so won de ohia ka ope work and pay etu odi ababa to say mo di pinya ye no no o mo ni ka di bichi wase komede no wo de telephone number so ato ase ai waka wo de ato Sompa 106.5 FM wase Ghana for me here momo ena oyene na mensa jebi ena wase good morning abusuafo me shamo fantastic Ghana today program no eye je edemufua ena Masawood Kumase Bantama ena wase say wo hyebo na wodi so na wonya hwe ni na ye 120 days his excellency John Dramani Mahama ne 120 day no ena wo kira adwene na abaka nyame yadomo a kwasi da ye Mother's Day me fa konye so na ma mo wo Sompa 106.5 FM nyina me mamo happy Mother's Day but ayo na form enya eti una me no tienti mi kan fa ma adepa abake nyame nhyiraw no ma onya selefa tete ngwada no squad nso de odi bi bae enya sam kotwa squad nso de odi bi bae na no me wo se wukunu so de na mo nchenchen na mse krachi ba no wan fa number ni bia nsa me ka ho Akosua je wakode ono so ye mada oba pa wonso so odi e wo ba no squad na ye squad no squad ne ye obrempo wo squad hey obrempo omo squad fo no omo ma me num nyina me we hye omo and I see ma happy Mother's Day me da se na me na brotia adult children me adult children I see that bia mo convince me da bia mo da me adult children da bia me adult children was some park ra da bia mo da me so adult children no abrotia ono so ohinere da bia obi e man happy Mother's Day and me Mrs. Atta ono so sa reception so Denise ne Clarinda o sa Clarinda no open na konadu ahantira na konadu Clarinda ono so ye man no advance happy Mother's Day e man nyina ma mutie ye nyina ne wawo de wonwo ye mother eyesu ene ban ebetimi abasa wo ngoda but o motherly love awuda na dikire nkrofo ma asetena mu enu eye batan yo efso obi awo but wato ne ba atwene obi awo but onhye ne ba eti enkase ebia man kwantida bia mkasa responsible mothers say wo irresponsible mothers wo say they wo irresponsible fathers no ya wo irresponsible mothers ya wo mu kwoto wo mato twene no ma pe ba bia afa no no nko anam ye mi de me ma me ba metra mani gie so o wadwe wo no nko ana ne gie ho but obantan bia wadwe ne ba energy ho ene ebusuan no energy ho eti ema nyina happy Mother's Day ene de ma munti abaka ye sorry na kese pa so nkoma nyankopon hyira o amino fi o manyina our adult children yes ya ka ho ai amen yes ya ma happy Mother's Day nyankopon hyira o amen wonye wakoma aswade nya amen that's key meda ene ebedi Mother's Day fufu oh eno mo kan ye na ene mepe go bebia mo mepe mema go beska na akope go bezi oni fufu de mema go be meji go beska na ma ji haji anko onye nkwan na ye mfa ma enti for bajo ye de aseda ma secure sanitary parts na endpoint homeopathy clinic na no achiri so ye de aseda emu odro ye de na KJC company limited ne asanso de ama Leicester Ghana limited the as to president brashaba na haji special local foods o mo so ebo ye chidom ye da mo nyina sabre tip of